Na electrical and painting contractor Nidinde Frederick Odro aye nyame so ade na nka wokọ Kintampo Social Welfare honoma na wonti bia mu no na nya kra nanso nipa ba kupo wei wakọ ho akosiesie honoma wanye obi aka prekra Adom di nachi etoso Social welfare adwumayefo a wonum ewo Kintampo anka wonum adwuma ne se wobeboa wonum mu a woni bie ewo Kintampo mansini ni mu no edanya wotimu eye adwuma no atete apansam anya de se so ani kura se de dan ne tibia enti no nipa dodo na anaka wo hwe ne mu kwan se wobetumu aye nsiesie adwumadie ansa na adwumayefo no atoaso aye wonum adwuma nanso anya de a wonum ehunu ne saa eno enenam so a Emma Frederick Odro a woye painter ya wo sanso electrical contractor efato ne ho so a wakwa kosiesie dan no ama adwumayefo woni amani boni twetwe nkomo kire ne ye hye ne nkura ntia otu saa na mo no ebani esibitie na enoma no esibi kona like menzo me sandu twemu hada bia na ade so akama koma se e wase o de se menye na mitime kama na membo boys kana na no fanya said na di dinero enya fancy you know I am credible na mesia bo brothers kana na the dia said na di film ele day and then I bring us one the boys na dey aba yes you be so yes said na di Frank Jamfi social welfare officer ewa Kintampo wani amani boni nkomo twetwe mu ene wode to nanimu se abosome nan ye di nkan ewa afimpinu ene aduonu miensam mu no domestic violence cases aduosia enson ena aba wono maso ye hodomo enumu ene wo fa asa akonya no so ede aseda ema owura yi so aba be sisi hondan no ama wono enam papai eyamuye ene tin popa wanya ade be sisi office lisi am office kura o so na pakro boss kura oni kuraje let's say baby awoba na ho anika eno ahoto kura so let's say abaye mu amade some nije bi na de ba adwa and the first now bedura kura na wura ho ti so hwe adan no haram fat social welfare na da na enkomi as in fact oma anija ba ama okaso apa yi pa nothing I said danasi in fact yes a second tempo mine wa paint dan kama ihe nkonga ene nyewa bibiri a ebitumi aboa ma tumare aye kama